gue beruang. Hei, Andre, Song juragan coba. bisa kan main kusia? Mantap kan sih. Tah deh ini juragan. Dongen ini juragan. Wah, bahaya juragan. Ini saput kembali juragan. Enak nge? Song juragan tuh, rubuh. Saung. Tapi sialan ngomong barang akan kai. Bener sih ya. Oh, benar. Ayo atuh, yang aing milik. Lambat amat sih. Gila. Aduh, saung aing. Saung aing lupa. Saung aing lupa. Saung aing lupa. Beneran deh, juragan. Siang apa jangan lambat lah. Jangan lambat ya malah. Lambat ya. Lambat. Sial tak juragan. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu pandanganku, menembus jantungmu belayanku, kehangatan tubuhku. Saya ngomong Jun. Dia teh nyawa emang, saung juragan rubuk wangin puyuh. Lain tewak si puyuh nak kurunganku dia. Iya mam angin, lain manuk mamat. Ego di kurungan, emang manuk mamat di kurungan. Terus enak kumaha? Atuh kumanya orang karunya, aing karunya. Ngelik. Ayo tong yuk juragan. Ayo. Ini ya sendal heula. Ayo. Aduh, lah. Jangan kemana? Oh juragan, Iya, versi tahu. betul muat. Coba yang ada. Kita rubuh ya si juragan. Nah, Yuk kunaon juragan serubuk ieu. angin meureun angin ribut. Angin ribut. Kunaon teh tadi dipisahkeun. Ribut mah. Ekstra keolahragaan kos. Hidup pindah ke mana ayo nak? Nyaho yuk. Ieu mah ajur ya geus mending juragan geus di bae di kandang kotok kula. Ais ya si boy itu kira-kira aing kita cicing di kandang kotok. Emang aing kotok emang. Aing geus cicing di mana tuh? Kayak aing ngangan lah tempat lah jengin saung deui nu anyar. Bantuan yang kayaknya. Insyaallah juragan tah jeung aji duaan kan. Nah, bunga itu dibayar orang. Oh, hitungan komisi bae tenang aing masalah eta mah. Nah, itu Bagus mah.
Nah, kira beresin boy, kurang bawa balik boy. Lumayan rezeki nomplok ya. Geus lah, ieu kayuna pokoknya mau ulah bae juragan. Karena itu bawaan kabel lah. Nuhun juragan. Oke, apa aja isuknya bantuan. Oh. Oh, jeung rugi boy, di juragan mah untung terus. Waduh, enak kayu. Oh, sama juragan. Juragan edan dong. Lumayan sih boy, kayu-kayu ge lah jeung masak di imah mah. Oh sih. Siapa majikan aing? Ieu urang mantuan teu ya cenah. Masak kayu doang. Urang menit noong tahun awi.